Photo Island. Ko je još tamo? Nermin, Ivona, Marijan. Spremni smo da vidimo žirafe, ostale životinje i čemu se još veselimo? Da, čuli smo da životinje hodaju okolo, znači da nisu u kavezima, nego da hodaju samo okolo, pa se nadam da će i danas tako biti. Dan je prekrasan i jedva čekam. Ma nije. Čas napasti ovo? Ovo je zakon. Znači, životinje hodaju okolo slobodno. Znači, gle ovo. Gdje god dođeš ideš u brdo. Koga ćemo sad vidjeti? Žirafe, vidiš, ali odlaze, nemoj da odu na sredinu, hoću da budu blizu. Gledaj koliko ih ima, stari moj. Vidi ovo. Ova je mala, vidiš? Jučer sam gledala porod žirafa. Koga si gledala? Porod žirafe. Samo ispadne ovak 2 metra. Mislim da je samo A gledaj kako su se poredale po dužini. Ovo je znači zakon, ne mogu vjerovat kako je zoološki skroz otvoren, kako sve životinje slobodno hodaju, kako su blizu nama, kako nema nikakvih željeznih, metalnih ograda, znači doslovno, eto, to je naša udaljenost. Prekrasno, stvarno prekrasno. Da čujemo dojmovi, na pola smo puta. Oduševljena. Odlično. Super, 10 od 10. Ja sam presretna. Fali love piše The King is coming. You are nearly there. Ok, svega. Ovo je azijski dio. Tu su opasne živine. Gdje dovode invazijske životinje. Doći će hipo i tigar. Hipo, reci na hrvatskom. Kako je hipo? Voden konj.
Svi smo gladni. Nazovi Feliksa, nek napravi picu dok mi dođemo da bude taman. Foto preporučamo svakome. Ići ćemo opet. Kad Goran dođe. Da. I nadamo se da će onda dobiti nove životinje, recimo hippo i što su još rekli tigar. Lav, kraj lavova. Vrijeme nas je poslužilo, dobro, istina i Bog, padala je 2 puta kiša i puha je jako vjetar, ali je sunčano bilo uglavnom skoro cijeli dan. Da. A ne, daj selfie. A možeš sad i slikat dok snimaš? Ne na uletnju, jel mogu? Čekamo vlak. Hashtag vlak. Hashtag Gladni. 4 igrača malo jača.